Atleta naing hatu si modalidade Federação Taekwondo Timor-Leste halau hela preparação horiba participa e evento internacional SEA Games tinang ne iha setembro mai. Quinta-feira semana ne iha game te dele treinador FTTL Mateus Soares informa equipa nação Taekwondo Timor-Leste prepara dadão ba Asia Games nebe se realiza ia fulan setembro tinang ne. Sira halo ona seleção ba atleta naing hat composto husi feto rua no mane rua no halo seleção ia faten rua ida ia tibar no ida fali ia gemte no dadang ne sira halo hela preparação. Atleta feto ida durante ne treino ia Korea fulang ida no aban se fila hikas mai hodi continua treino hamutu konain tolu seluk makanesang Ana da Costa se joga ia under kilograma hatnulu resin sia Teresa Lane se joga ia under kilograma 50 resin tolu Serilio Lane se joga ia kilograma 50 resin walo no Jose Belo se joga ia under kilograma 90 resin tolu. No atleta naing hat, ho equipa FTTL se arranca iha loron sanulu racing walo fula setembro tinang ne, no evento azegen se halau iha loron ronulu racing neng, to loron tol nulu fula setembro. Preparação da equipa nacional Taekwondo Timor-Leste ba evento Asian Games, kami harus di fulang kotor, nabe que harus sama atlet naing hat. Ya fetur rua mana gua menurutnya kami hal berproses ya kota gaba taekwondo nya naik ha nabe ami hal antasnya hal seleção ya pulang kira juga seleção hal ya patero itu primeiro hal ya tibar segundo ami hal ya gente de atleta leheta mak naik ha fetur rua man rua oke orang sendau halo preparação si ida mak ba iya Korea fulang ida treino Korea no iya aban se fila fulang mai para moto ba equipa ya se atlet nang tolong bege iya wat latihan nang hat atlet nang hat feto mandu feto ida Ana da Costa joga ya 40 kilograma no Teresa Lane joga ya 53 kilograma ba Yamane Masanesa Cirilo Lane joga ya 58 no José Belo joga ya 63 kilograma. Sim, bota tu kontinente Timor-Leste nebe data nebe serpo o session intel kata kontinente Timor-Leste saya dia di sana itu Setembro bang taekwondo se evento se halau ia dia 26 atau dia 30 Setembro. SEA Games la Asian Games o SEA Games ane santo. Atlet senior no competen no, sino de ida de situ no competen. Reportagem no vai Magno Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hoto. Atu atena informação atual dia Gliu, kita halua. Hane botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Hoto.